Polsek Banjarangkan Klungkung ngamanang ketut Sudiana Dugas Minggu 29 Agustus sawetara jam 9:03 sewita. Sudiana ane ngalamin gangguan jiwa keamanan ulian ngabe senjata tajam nyerang warga. Sudiana ane asalne uli desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan Ento, keamanan di perempatan Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan. Ia langsung abane ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli, ke kawal Satpol PP Klungkung, kedampingin keluargane. Kapolsek Banjarangkan AKP Nikolus Sinaruing ngorahang ODGJ Ento menyerang Inengah Gandre Sabtu 28 Agustus sawetara jam 2:03 sanja. Gandre seranga pas ada di bendungan Desa Tusan. Dugas Ento, Gandre maresuut maturan ajak panakne Nyoman Widiana. Saget pelaku teke lantas ngomong lakar ngematiang korban. Pelaku nues basangne korban, otomatis korban ajak panakne melaip ngideh tulung. Kejadiannya ento lantas kelaporang ke Polsek Banjarangkan. Polisine lantas ngamanang pelaku di Sisen Tukat Desa Tusan. Nikolus nyelasang pelaku sube ngalamin gangguan jiwa uli duang tiban. Yen pesu masih sesai ngabe senjata tajam. Pas tangkepe pelaku aneman megai di kapal pesiar Ento masih ngabe barang cara obeng. Pelaku anak sube bolak-balik mencelep ke rumah sakit jiwa. Cuman sing ada perkembangan. Tim Bali Express ngelaporang.